Ning play ba pengin IT kan ka yin. Sikani try inyo pengin cup uni urban kan ka sengi bamta. Tengah kerpadi ya bat lang ben mo. Kap lang mo. Tao ya thap ti to. Kaseng Hill State People's Democratic Party HSPDP Youth Wing Central Body hinin kasengi ka apply tarik ubnay no pra kala IT no ya kayeng kabaladap ban penchna na kabenda kaway kalongyeng kapamat ya kajingduk jingkerdo ha kayo kakot kabadan nringot kikun haringkat kakmi bat ukpa bat kabamdan mano ban kesan lem yaki kani kalong yeng kadai jong kakong has to be rented yang na kadong mau sithau jong kasnong mau blay Eastern West Castle District berkabraha pru hapo ka mau thalasan constituency kaseng galale isnei ya kati kalong yeng hadin bakalayo i dalaki jong kikmat bakate kalong yeng kisong kisa ha kayeng bajot rathai kabatang sikam rarin bat kabala susan lemba uding ba bat kalong yeng kabomsim na yo jing kasan lem nangnu nanguru ha kate isngi na kalyang jong kaseng kum kadak jong jing IT ya kati kayeng kalayo ban khap ya uribon lemba ukotong jong kaseng na mau thalasan uba sakler wajri haringkat kajing don lang u president ke Youth Wing Central Body uba sandon do rin tatyang u general secretary uba Michael Thongni kedkhot jong kaseng urang ba dong lembat kipat ba kibasa hamajan jong kate kayeng ai kuble ya pi ba pilala ban yasno pi lang ka we ban ya long ka we na ka banta ba ka jing isen e ke jong pi nga ban pilala ban pinyen ka yin kat ne nga te hakane ka jing snu isen e ka jong pi ngan sumlala ban ngan kren si bon ki kenten te tang si kenten akan ten ba ngasnu ban kren kum kita ki kenten te ngan ai kuble ro sak nikong sakawe ro nakabata i thei ba isong hang tai hamarot bade i si para akmi bat nga bat kunjuro na i baret ba ide istorda na kani kadong masutho bat kilala ban le bahaya nga hakino kindo kijing jenjar do nga batila kloy ban yara nga katni habang ya dan ringkat bat kiba la ban ya long kawe ban ya snok ti lang te ngasum labun sibun ki kenten bangan keren te ngangit ba ublay ro udan rekat bat ki balaya long kawe na banta kanay kayen te ay ba ublay ro yo pli kalti kalat ban yo ya pi ka met ka bakot ka bakhia ay ba penlit nakaba letai nang ne menta kasni ay da ka basuk ba penlit halaki yeng te para baro balayadon meta kasni hangne swa bania let ai ba kenya bam kenya de swa tang ba kembang la ban pentre kabarit ro mlele terus ngobhabat ngapan ma ro na pi bangam don sibun bangan ai tang ban leyo ban bam bandi Te kajing sedang jong kadika kam bat kajing pelong bat pen urlong ya kani kajing kasem kabla wandur haduk katne ngan yutu yuti bakalong ke ei wat banga bat mengiru ngimla ban mutu namar balai haba kanika Youth Wing layo ban thau ya ka haka parti HSPDP ke jongi nyilabo ya kathong bat kata kalong bangi don kam ban le kanu kakam isnei ya kibriu ki bat don kam lakalong Syariphoy, lakalong sa Jantia, lakalong sa ni sa Sinong Jongpi, hagino kijaka. Tip kumno rekumno. Kalawan penban kata kajingi kendo arliang mamla kajongi bat ibaheb syang clear. Naman nakaliang ka Youth Wing kajongi ngiladon kajing temu ibaheb pada isulong betang unong pediang. Namar baleng may ong te dalong gunta tevi ka constituency ka jonga ka don kampalat batang ita iksah nyeleyo ban penkeladur ban penpau yang ka kam ka bakraw haduk katni